I've been speaking to Christine Nyakolo, and she's been telling me a little bit more about her music. And so right now I have another artist that is going to be performing for us on Enter In, and we know him. He's not new to Enter In. He is Santos, the Heart of Worshippers, and we get to listen to this wonderful piece of music from him. Mwalenga na suka ine na kumbwa na bakole abenda ulowo sokolonga dikewe ubunga bwa male wasalanga twaba ikatana kwatite ifwe twalelila pamo ukulala pamo nokuseka pamo kwatite ifwe twalelila pamo ukulala pamo nokuseka pamo apa tatu itumina kona mafori chansoni teti wishi bene fyondi apa tatu itumina kona mafori chansoni teti wishi bene fyondi bamuni nane kwale pashani eko mwaikala bakamba inchitonshi eyo mwaingila bamuni nane kwale pashani eko mwaikala bakamba inchitonshi eyo mwaingila Chila muntu palwakwe na bana bakwe nefyu mafia kwe tukumani na mufililo elo babu tukolubilo mukwambusho mulilo ififonse takwalipo kwa mama nafuluka kwa mama hala kwale wama kwatite ifwe twalelila pamo ukulala pamo nokuseka pamo kwatite ifwe twalelila pamo ukulala pamo nokuseka pamo apa tatu itumina kona mafoni chansoni teti wishi bene fyondi apa tatu itumina kona mafoni chansoni teti wishi bene fyondi bamuni nane kwale pashani eko mwaikala bakamba inchitonshi eyo mwaingila bamuni nane kwale pashani eko mwaikala bakamba inchitonshi eyo mwaingila